ya assalamu alaikum musidɓe fulɓe tedduɓe hara yon hiwro goto kala inde mum e yettode mum hande kadi min hewti kadi ka o chaîne mawɗo molna ɗo wiyeteɗo Jama TV nelduɗon honnum émission mawɗo makko bajo mo wonɗo ma ko sak ndeɗo lere watta inteɗo weltare fulɓe haray ɓiɗɗo mon miñam mon siɗɗo mon Ibrahima min inni assalamu aleykum ka émission ka Jama TV miɗo yaade ɗo noon hande kadi e miñan an e mbariŋan neɗɗo an fof mo inni Sanga kanko de min accamo o hiwro naata noon ko émission mbayo gandi hande kadi gonga ɓe welay assalamu aleykum miñan waaleykum salam ami téléspectateur on weltanama kala pullo fouta wiɗo wimɓe e wimbaɓe kala ko wontirɗo e nder aduna min hiwri ko min weltani ko saabu nadema woni wayraniras par ce que dimanche ha dimanche no woɗɗani men par ce que so min ari ɗo min weltoto onon kadi noon mi anda so on weltade ko noon minen eti si tawi kadi on weltaki hatta noon kadi noddo men ko service commercial haalno men kala ko anndanɗa men waɗana on pour welta ɗon inchallahu rabbi men waɗa noon joni min yaada ɗo e koto amen Ibrahima koto are kadi toujours ko miñan kono way yewtiɗa noon ko noon toujours ɓa yande haare ko fi mabɓe joɗinen ɗo e kala ko anndanɗa hoore mabɓe ɗo ɓe nani ko anndanɗa hoore mabɓe welaliɓe walla na noon woniri haray meɗen tuɗi noppi yon noddu men inchallah ka service vocal innon men joni ko niyewni min faalira émission min yaada e mum par ce que ko onon waɗi ha min jooɗi ɗo kala ko anndanɗa hoore ma weltinayon haray inchallah meɗen waɗi prévu waɗangol ɗum inchallah jaaɓi haray miñan an kadi ko honum wawɗa ɗum ɓeydande ɓe ɗon yahin ka émission komi wawi ɓe ɓeydande de min de mi tuddata noppi no woodi woɓɓe ɓe anndanɗa amata podude joni noon min ɗon lan heɗiti kala ko anndanɗa kadi on haalnemen son haali mi heɗitoto kono somi toɗi no woodi yetteɓaɓe anndanɗa ɓe amata podude joni noon haade meɗen jokki e retour ji min runki min ani de hoore amen joni noon hande meɗen faala ardude e nouveauté ji par ce que temps ji ɗi na gotum fewno komin fewniɗo ko ɗon ɓuuri welde ko ɗo ambiance ɓuuri welde ko ɗum sikkuɗa ko ɗo bombardement ɓuuri yowemmude joni ko honto nabaton men da no joni ay en haalnaɓe toujours ɓay andi toujours kala ko watten en yewtida e mawɓe kadi ha ɓe yamire fi en waɗu e kamɓe vraiment ɓeyni ɓe weltike émission ɓe weltike fota gueɓe ɗo woni ɗon ɓe yaltinande ɓen ɓeyni joni kamɓe ɓay haray koɓe mawɓe ɓe wawi accande paykoy ɓe ara kamɓe kadi ɓe heɓa nomen memmiroro haray fof ko gotum par ce que ɓeyni kamɓe mawɓe si paykoy koye weltike ɗum haray kamɓe kadi ɓe weltike ko ɗum waɗi hande men aray kadi e rétro nani andu mi wowti non maɓɓe joni yoɓe jetti cikkorol ɓe jooɗo ɓe ndaara si tawi ambiance on ɓuuri si ɓe wawi wadde goɗɗum ɓe waɗa sina ɗum yoɓe duwa yoɓe jogo duwa on joni ɗo emin duɗɗin haala joni konto men wone joni e yahay kadi e artiste kadi monno ɗarama kanko kadi vraiment kanko kadi himo wadde ko wawi kon kadi e nder lowre nden aray kadi en yahay kadi ƴetten Aissa Kindiya joni en téléspectateur en kadi arten kadi ko plateau ɓay haray andi ko hirande kaɓa niɓɓay tun kono welay voilà ko ente Aissa Kindiya ay mo yiɗi on mo faala on jalousie waddataɓe donc haray kadi couple ji ɗin e wattan hile kadi e suguɗi message ji par ce que jalousie doit kamo waddude e monnaɗarma mo suɓiɗa on jalousie doit kamo waddude monnaɗarma ko on ɗon Allah bolidirma e mum donc haray vraiment wattane hile kadi e musique aji ɗin hara nayon jento tun kadi e mélodie ji ɗin e message ji kadi c'est très important miñan sa honno naniɗa ɗum ɗum no mi naniri noon andi mi walla par ce que des fois kadi on tigui si yiiɗi tun jalousie ara naati sa nani après demain ko angal tistuit ko noon woniri sa on tigui waɗi jalousie tun andi mo yiiɗi joni komi innanoma kon par ce que no woodi wonɓe daarude ko Facebook mi daara wono Ceerno Balde en on weltanama Elage Couture kanko kadi o weltanama onon kadi hatta naton ko Facebook walla waɗon commentaire sina ɗum jahon ko jetton numéro service commercial nodɗo men ko 78 116 82 38 inchallah min huɓɓode kono noon ne ñande andi min waɗi jikko yette ba min jonni question kono men jonnali réponse o joni hande ko no watten en hawtida e question jetten question o men pose noon artiren par ce que ɓe accana men hakke ne ñande noon telon ɓe nani no duuɗi kalkal kono noon ko Allah watta joni noon ko question hombo addantame hande men tawta e question o men waɗi noon ne ñande joni nde ñande de ko question ɓurde wandude nde ko no inite koyngal e pulal awa joni hande kadi inchallah en hawtindira e question ji ɗiɗi noon e jonnenɓe ko honno koyngal inete e pulal hande kadi minen watti ɗo kadi e question goto kadi par ce que en andi pulal ngal toujours komin haalta kon en duwa ko accude ngal mula il faut yaltine moyi ko andanɗarma vrai yeehi ha ɓe sikki awa pulal ko ɗon tun haaɗi e pulal no yaaji pulal hande enen tun Allah okki e pihu gotum heɓa indele tati ha nayyi donc hande kadi minen landi guite ko honno innete e pulal guite joni ɗen voilà ko honno innete e pulal keno woodi guite seppirde
onon vraiment on toñe ko andi koye laaɓu koye haalanɓe guite Amadou Ba gataya onon kadi o weltanama joni guite harana seppirde den kono darede den ko honno haalirte e pulal joni yehen jetten kadi clip go par ce que hande nawi duɗɗin haala saabu nan ɓe ko Facebook fendo heeɓe memmini eyi Elas Couture kanko macci Couture on fendomo darude joni yomin jonnuma ambiance heɓano gollira joni kanko de weltanama foti kanko Elas Couture haray kadi yo waɗu ɗon taw herƴu ɗon magui jammuɗe watta o sikkara ko maafe ha ko ɓayade Allah yo herjo en tout cas joni men ɗon clip combo honto men yaada joni en yahay kadi Mouhamed Fatako okkemɓe kadi téléspectateur ɓe weltoro kadi artin kadi ko émission ɓay hande miɗen faala hande koyɗe yette ɓe majja ɗo hande awa joni bundo ko yiɗi ɗum joni si tawi no moƴƴi yehen jetten hombo ni sa Mouhamed Fatako 78 116 82 38 allo allo Ibou nako mu gahen sanga ouais ça va Alhaji Lama ça va no way ko ɗum fendi jantuma alhamdulillah yettude Allah vraiment e wadde ko weli quoi alhamdulillah wano kadi mi sikki ɗon weltike no affaire om mi weltike de labano quoi merci beaucoup on weltanama moƴƴa noon sinon ko ɗum fendi sinon sina honno ene tesa minen waɗi ɗo question ji ɗi annanda meɗen faala hombo turvata par ce que minen mi anda allo wa oui ça va naka mu no welde seeɗa eyyi seeɗa tum yettude Allah joni meɗen wonno min mi faalano après o kollan ɗon waaw haalu koɓen okkatama ko ha gen min winda ok mi faalano o kollan son sayphone quoi sayphone allo allo meɗen nandema e joni on jentitore ka téléphone mo gara on darale on jentita ka télé non min darali sa fen ɗo quoi lan ɗumanni rek hamna kiibila quoi raison woni ɗumannade seeɗa quoi awa joni a nani question kadi eyyi joni mi nani vrai eyyi joni meɗen landi guite ko honnuninte e pulal guite eyyi guite ko nonirte e pular eyyi no woodi no woodi kono alli des fois mi yejjita mais non har lan andi ko ɗum noon waɗi koye somin addi question ɓaylen andi ɗuuɗi goroɓe wanda darma ɓe yeeyi ɓe ha ɓe jiiti ko honno guite wolite e pulal te andi moji go duwaka majjirde hen mulude min ɗo de mi sikki tum ɗo mi ñaamidi ɗum ɗon e futti e ɗum ɗo yaltitno futti kere mulirima an kadi kono min on mi sikki tum mi moɗidi ɗum ɗon e futti quoi joni gasi min accete si e yahon mijjito ɗon kadi ko honno guite wolite e pulal eyyi ala probléme wonno no gasa kamen anditi quoi voilà joni on heɓay sañ fo nani eyyi so Allah jaaɓi ara onon kadi weltanama ko ɓeɗo inte Lamarana Diallo oɗo kadi ko artiste ala probléme ni MDLO eyyi ala probléme on est ensemble merci ok thank you joni ende andi par exemple honno mina sah wono Amadou Ba gadaya wo koyngal ko tundawal innete awa o inni kadi wona guite wo no Amadou Balde kanko kadi womo darde men depuis Maroc joni Amadou Ba gadaya o inni kadi ko kolongaji innete guite maintenant noon oɗo kadi Moctar Diallo kanko kadi o inni ko kolongaji innete guite kolongaji gasi joni fof mum inchallah on anday réponse on si émission no gasude si Allah jaaɓi ko kolongaje joni Moctar Diallo hay sa kitali joni inchallah anday siko kolongaji e siko hoyre walla siko koyngal ça dépend dal joni yehen continue e kili kadi ko colombo kadi no woni de mi halatade ɗo mi naata komi duwa ka naade yandi koni kolombowal acca yalten kolongaji continue e kili bon Mohamed 78 116 82 38 oui allo ɓeɗo hara ɓe hirtaki taw wonno ɓe haalde har ko écouteuje ɗi wone masude allo oɗo ɓe yeehi haray kadi yon wawi ƴettude so noddude ka téléphone jentoroɗon téléphone mon haray nayo jentoro ka télé par ce que haray heɓay écart seeɗa quoi joni on jentoto ka téléphone inchallah wawi famodirde fiije jaale mbawi andi ko fimo joɗɗinen ɗo siko sago men onon kadi so naati haray min nana e voix mon vraiment yewten fiije jaale par ce que ko onon min joɗini ɗo Moctar Diallo wo guite ko kolongaji wo koyɗe ko tundawal wo kolombo ko fi ko kolombo endi wo kolombo ko fi kolbungol nagge mba mbewa joni Moctar Diallo joni nde menen heɗite jettuɓe 78 116 82 38 wi allo
allo assalamu alaikum allo waaw ça va on jarama de alhamdulillah nani awa yon direct kono tawne konngol ngol seeɗa nantodiri famodiren allo hiyon direct ka télé alhamdulillah no golleji meɗen kurkuruno meɗen jokki onon le alhamdulillah modi ko émission mo gon ton mi woni e sibude ganini ila awa joni yo wawi tonde konngol ngol seeɗa famodiren haalno men ko honto wonɗen noddude e kadi ko honno maketa ɗon nam ko mamadou ali mi makete mi joɗoran ɗo aslem ɗo ni beno tali yo nodda aslem nam usine beno tali ok haray ko émission mo wonɗo waɗde ɗon o woni ko welime ensuite question mo wi ɗo gon télé makka guite ko honno ɗum wiyete e pular aha allo nenne télé ma ka guite ɗon ko wonɗo yewde ɗon kon landi ɗon ɗon fi guite ɗen ko honno ɗum wiyete e pular ay aray ko ɗum minen hakkilla men ko ɗum wiyete ko gueece ko gueete gueece ko ɗum guitennete e pulal gueece ko ɗum ɗum winomin noon te toon ɓe gandino si tawi wari haray no gata men trouvé si men trouvali haray ko ɗum assalamu aleykum waleykum salam jaka men fuɗɗi ka jiibade woɓɓe inni kolongaje woɓɓe inni gueece ɗo en gueccinira joni yen continue konto mon noɗen sa andi pulal no yaaji pulal hande woɓɓe goo no wayinde joni gueece woɓɓe goo inna haara ko kolongaje tawa kadi mo be wooli no woniri noon mais fof mum inchallah so tawi yeehi ha ka saɓiti ɗon tun inchallah en andinaɓe ko honno guite wolite e pulal sella hande ɓeɓe facebook kamɓe koɓe faala nayo duɗɗin haala joni ko clip hombo yeyeten joni awa joni yehen kadi e sayphone oken lamaka kamɓe kadi ɓe weltoro ɓay andi hande noon fenɗo minen ɓay minen komi ko monko ɓaɓe hande ko a meccata dirisa émission par ce que non hande par ce que sa daari wono hande no yimɓe woni ndaade facebook on daari laano par ce que fenɗo ko génération amen fewndi ta sayphone kala no andi sayphone no waali ko woni waɗde kon joni ɓay nayo duɗɗin haala yehen jetten sayphone okken koto amen lama kanko kadi ko rapport ñano kanko kadi o conseil sayphone ok joni okkem lama sayphone e kala toriɗo sayphone e kala kadi fanci makko okken mo sayphone arten kadi ka plateau ɗo yayaade jettiɓe allo wa grand ça va on jarama de nala toon no welde kono fewndi jantu nani ɗuytane en télé on seeɗa famodiren to noon kadi konngol ngol moƴƴa non meɗen tooni konngol ngol meɗen ɗoyti télé on wallahi meɗen émission gomme wonen darde wallahi mo wela mo moƴƴa noon awa ko honto wonɗen noddude kadi ko honno maketa ɗon min ko Amadou Baylo Ba mi wiyetemi ɗo Wakamu ɗo he Amadou Ba o weltanama depuis Télémile Télémile fi mum fi wo Télémile wallahi wo goto gaynay wallahi ko si teddali ay sino teddi waranno machallah ñande fof mi suivaymo quoi ko minen ge bela en wondi ɗo kono ñande fof min suivaymo quoi wallahi ok merci haɗa mo weltanama yallah ɓeydu ɓantal ngal wallahi amin way amin yallah tokkan en danna amin ya rabbi amin okay lando kendejo dal amin ya rabbi merci mbiɗen heeɗade ɗo émission o jarama joni haray on nanni kadi question non question o mi nannimo mi heeɗaki mo moƴƴi quoi ko émission o mi wonno heeɗade nane awa wimi question ko meɗen landi eyyi ko honno guite wolite e pulal ɗon noon awa acci men landitoyto ɗo menen kadi ha ɓuura ɗo seeɗa men noddite selle je awa joni ko honno kadi koyngal wolite e pulal koyngal ga meɗen indi moɓɓe meɗen nananoyna ɗon tundaje awa gasi ala tundaje eyyi joni haray fof mum sen hewti ka saɓitiɗon tun inchallah en famodiray ko honno guite wolti e pulal kañum e koyɗe ok joni haray ko morso hombo kadi falɗon no weltinande jama o minen faala ɗon Habibou Fatako gasi si neeɓi seeɗa inchallah on heɓay Habib Fatako si Allah jaaɓi ara miɗen habbimo ok no gasa no woɗi wonɓe ko linde non ɗo ɓe natal taw joni wo o ɗo himo yiɗima wo o weltinaymo o anintamo est ce que an kadi muɗɗa on ananaymo
min noon ko woni feere mi alaa mo mi yiɗi fen ɗo non ko ɗon problème mi yalta mo mi yiɗi mi yalta o yiɗude lan ɗum ɗo wata wonde fiyon no wata wonde non tagaɗo kala no woodi yiɗuɗo ɗum awa min mi yalta o tagaɗo kadi kala mo no woodi mo yiɗi kono min noon mi yalta o hatta noon si mi yiyoy mi haalay no wonno ayiyay ha gasa e munno quoi ko ɗum waɗi wonno ayiyay ha gasa munnoɗa non andi simi jogi guite ko simi yiya ko simi munno joni simi yii tun salla jaɓi ok joni hatta no gasa ɗo emi gawinde émission mi yiya e goɗɗo joni question arte kadi e question joni haray question toujours en landi e guite ko honno wolite e pulal guite na hoore ɗo ko sugudu yen landi kadi koyɗe ko honno wolite e pular koyɗe eyyi par ce que toujours komin haalata kon pulal ngal toujours il faut yaltinen kadi muuhoy goo wawen andude ko honno wowlirte e pulal par ce que pulal no yaaji kono so daari fenɗo ko jamono fewndi ɗo pulal joni fuɗɗike mulude te ala ko ɓuuri risude pulal ala ko ɓuuri mawnude pulal sina euro hay siko euro ko pulal ɓuuri ɗum risude no pulal emiliade kono jattata pulal ngal ɗum ko haal émission non andi hunde kala tagaɗo sa anda hoore ma kala ko joguiɗa andata nafa mum il faut anda hoore ma taw on woni andugol hoore mum no andugol hoore mum no tawa e andugol ko han woni hombo ko honto iwɗa ko honto woni iwdima no woodi wonɓe kel ne jetteɓe awa mayin taw ɓay kamɓe je assalamu aleykum waaleykum salam on jarama dey ɗon e jaam alhamdulillah on fooya nam ko mamadou aliou arti kadi ok ko ono woni noddude wakam ɗo na ko ono woni noddude wakam ka i awa joni are on andi faami question mi faatike question o mi faatike awa guite ɗe ko ɗo joni nane mi arno ka guite mi wi wonde makko gueece wiyete aha après ngarte kadi ka koyɗe ɗon koyɗe ɗen ko honno wiyete koyɗe ɗum ko tundaje wiyete tundaje i est ce que ko tundaje wiyete koyɗe ko tundaje wiyete e pular taw majjin jama on de mi majjinta koyɗe ko tundaje awa gasi joni guite ɗen ha joni on famali ko honno wiyete da wimi guite ɗen kañum ha joni on famali taw ko honno wiyete e guite ɗen nde menen ko gueece men andi gueece walla keeci gueece wonade keeci ko gueece mi kono na keeci ko gueece ka ko gueece adde ko pay ko jalle len quoi ko jalle len joni problème ala joni honnayno ko mamadou aliou ka mamadou aliou camara ne ɗon technicien jomon on awa aɗa yahaali ay nokku joni min jonno réponse o wawa jarama awa so Allah jaaɓi on weltanama ka ok joni hono ennete sa Moukhtar Diallo depuis Juntu depuis Juntu konto woni Juntu ɗum koye Guinée tawa honto e Guinée mi accani yo hakke joni konto yaten e kilimom saabu nademe min yi hono ennete sa o yiya o anda konto Juntu woni ka joni ko hombo kilib yaten ok joni haray kadi comme no woli ɗen ɗon haray kadi o Mamadou Aliou Camara ɗo kadi o weltanama foti ko seeɗa e laamu par ce que vraiment o yeehi ha kankadi o mijitoy ko ari o landi e woodi kankadi ko sowndi en e fi koyɗe no wolte e pulal kankadi o weltanama fota e kala mo wondi ɗon fen ɗo kaw jooɗi ɗon donc haray kadi en continue émission kadi yaaden e mabɓe ha joni ɓay andi programme on hande e kesiɗin fen ɗo no heewi tef e kadi ɓay haray ko kamɓe joɗinen ɗo e en jonneɓe kala ko landi inchallah kadi yaaden émission ko haray kadi ko num wawten ɗo yaadude maɓɓe ɗon joni fen ɗo kadi walla accay kadi mi no andi kono woni moko baɓɓe mi longuiɗeɓe kadi kaña o mi longuiɗeɓe kadi kaña o awa bisimilla ko tooli ok joni en yahay kadi ko sayfon iwɗen joni en yahay kadi ka tati okken kadi téléspectateur en kamɓe kadi ɓe jento ɓe wawa hewtude e nayyi ɓay andi tati on ɓooyi joni il faut yahin kadi jonnenɓe ɓe hen ɗo kadi kaɓi e nayyi donc haray yahen kadi daren tati arten kadi ka plateau yo tati ko min tigi ni a wayray mo waylotako man accuɓe ɓe haala goɗɗoy ya go ko gotte ɗiɗi ko jibiliɓi tigi ko tati yawa nayyi ɗaynayi joyi sulinayi jeego wembinayi jeɗɗi kade jeenayi jeetati tawtayi demi yaltami seppami raɓɓa
buitun sina miji mi perda mi jowango andu mi yalta yonde nyande be yanda mi perda le mi yalta mi serpa mi daba buitun sina miji mi perda mi jowango andu mi yalta yonde nyande be yanda mi perda atuna wako wande ye jango netko hebi wako yo munyo bai wonito ngala ko goto yo goto bajo wandando nene menjara yani duwani ko yarude wo yandi e folai bala min tell me le ko jemma mi jeji ya chube wo la ni gido wadi mi do reni mi do nana kiji bu mi do fanka ai yo gido monya kaka yete munyanga no yeto yani alta mi sepa mi daba buiton sina miji mi perda mi jowango andu mi yalta yonde nyande be yanda mi perda le mi yalta mi sepa mi daba buiton sina miji mi perda mi jowango andu mi yalta yonde nyande be yanda mi perda la walango sina juti sina mai denden tunangi ndaro kadi mi darna lang e anda wi mi yolando ibe wawla piji e anda wi mi ko feundi me den funky apiti nyalande ndetimu hala wota dar no tano ben famata iyo jaja achu bebe wawla Allah e boba go bernere Allah e boba go bernere yani alta mi sepa mi daba buiton sina miji mi perda mi jowango andu mi yalta yonde nyande be yanda mi perda le mi yalta mi sepa mi daba buiton sina miji mi perda mi jowango andu mi yalta yonde nyande be yanda mi perda eyo bai mina nino piji hala no ma beronki mene honki me wata wi mi ko dudi yo kiten be dengandi piji ko feundi kon fe walki be anda wi mi ko timmi etiti me dandaru me fan hala kan ko buitu yewti mi tagado dullu menen kadi baitu me yewtu me ngulali funde me darti iyati na piji si me yati ni not piji me yati ni piji dido be andaru mi yalta mi sepa mi daba buitun sina miji mi perda mi jowango ngande mi yalta yonde nyande be yanda mi perda mi yalta mi sepa mi daba buitun sina miji mi perda mi jowango ngande mi yalta yonde nyande be yanda mi perda jokola wal na gol no juti wodi e wondo da be yasikata no nani voilà hare kodo kadi wiyete tati haray en okkimo kala wonɗo e darde telon fenɗo yo ƴettu tati kadi weltoro kadi message en kadi ƴento ɗon kadi moƴƴa par ce que toujours mo hollirde tagaɗo kala ko wonɗa e dowa wakkilade kala ko wonɗa e wadde nanggu ha tiiɗa hara décourage ali par ce que somo yi emi ono de clip on ko ɗum woni jannude kala ko jogotoɗa jogo satte ken wakkiloɗa anda kadi Allah no yeeso no ɓaawo no cenɗe ɗen fof donc Allah walla inchallah Allah wallay yo Allah wallu men parce que be ko Facebook kadi yo Allah walluɓe waɗo wono Amadou Diallo kanko kadi mon darude wono Amadou Ba Gataya kanko de franchement parler kanko de mon darude joni onon bebe annanda ko ɗum woni Facebook hatta partageons wonon commentaire wonon like pour les droits d'auteur ok on weltanama moƴƴa par ce que hande men jettu décision bay ko nouveauté min woni addude mi andi ɗum weelay on nayo men duɗɗin haala ko ɗum waɗi min adda e gokkunni min haalo seeɗani min adda buy joni noon o anditinaɓe question o no woodi wonɓe ɓe annanda ko joni men ɗum koye wonni adda ɗo joni haray toujours e question ko guite ko honno wolite e pulal
kañum e koyɗe ko honno wolirte e pulal donc haray onon téléspectateur yo landa ko honno guite wolirte e kañum e koyɗe ko honno wolirte joni en yahay kadi e morceau goto kadi okkemmo Mamadou Aliou mo torino ɗo kadi Habib Fatago yahen okkemmo kadi Habib Fatago okkemmo kala wonɗo fewɗo e darde télé Jama TV e weltare fulɓe haray on ƴetti min ƴetti o Habib Fatago min okki on kala wonɗo e darde mais grand bo a yiyali des fois ƴetta honno enete sa ƴetta caméra on ƴetta micro on seppa yaha ndara kala ko Pullo Fouta woni ndara ko honɗo on woni waɗɗe ko honɗo on woni kon manam konno woni wuurde quoi parce que goɗɗigo kadi yimɓe no toon hara anda woɓɓe no Guinée hara anda ko woni Sénégal woɓɓe no Europe hara anda ko woni Sénégal parce que kadi fof adde en différence piiji ɗi annanda kala ko on tigi ko woni ko wontiri e nder aduna o ɓe annindire quoi ok joni haray ɗum noon toujours ɓay hay rendarde émission fen ɗo ɗum ɗo ko tekkere nden tunni dongal ngal alaali par ce que komin haali noon kon ko onon jeyi men so yimen jooɗiki ɗo hande na Ibrahima ko Allah jeyi men de non à partir de émission jiɗi ko kamɓe jeeyen ko kala ko anna darma ɗum ɗon no wele ɓe en waɗaneɓe si Allah jaɓi donc en jippoto ka terrain yahen tawen ɓe taaɓe ɓen yewtiden e maɓɓe yahen tawen e terɓe ɓen yewtiden e maɓɓe yahen tawen ɓe anndaɗarma ko juɗoɓe biredi yahen yewde maɓɓe mo kala haalnen ko honde iwi ka mum gila iwi ka mum ko honnum waɗi honnude ko honnu gerdi ko honnum fewndini ka mum fen ɗo par ce que kadi sa yalti no woodi ko yaltinma ka mum no woodi wonɓe ko ɗin jetteɓe joni ƴettenmo kadi arten assalamu aleykum allo oui ala toon jantung alhamdulillah émission on no welde de awa on jarama on weltini ko ono welni non ɓesgo noon mi faala e hokkami ok joni ko homɓe ni honno makete ɗon o Mamadou Diallo yo nodda hon to Liberté 6 awa gasi joni haray on nani kadi question on nani question ombo helfo non si tawi on nani question taw mi nanali moƴƴa ko mako ɗon gonɗe wimi est ce que on nani question no waɗi toon non ko joni puɗɗi darde de awa joni meɗen landi ko honno guite wolite e pulal honno guite ko honno wolite e pulal harana guite non mi andade awa joni ko honno kadi koyɗe wolite e pulal meɗo ɓe dogi honno enete sa Thierno Balde wo je voulais participer mais votre question est très difficile depuis Maroc wo kanko mo falno tawtude wo question pourtant question sattade wo no metti fi pour jaabogol kono pourtant c'est pas difficile de c'est pas difficile joni konto wonno den joni en hari en nunka kono de yewtugol tuti fi andingol yimɓe ɓen jetti allo salamu aleykum waaleykum salam jarama tan ala toon jantung alhamdulillah no golleɗo meɗen jokki awa haray ko honno makete ɗon min make Mamadou Lamanana Diallo awa ko honto wonɗo e noddude no haray ko honto wonɗo e noddude en noddaɓe Dentali Benne Tali eyyi awa fi Benne Tali weltanama awa on koɗa weltanama to moƴƴere wona seeɗa awa fi mon ko dow awa ala problème awa on nani landal ngal no si tawi on nani landal ngal landa awa meɗen landi ɗo question awa bisimilla meɗen landi ko honno guite wolite e pulal harana guite ko honno guite wolite e pulal harana guite ɗum fiile nan awa joni ko honno kadi koyɗe wolite e pulal harana koyɗe koyɗe eyyi ko hoore koyɗe ok joni aɓene radio awa gasi yeeye to hirtuɗo haren ɗum pamparanno aro wonno hara no gasa on andi tawi ko honno wolite hara minen habbi on ok ala problème arde joni Salla Diaye awa joni hare ko morso hombo kadi falɗon ɗon min weltina on way Salla Diaye ko joni ko morso hombo falɗon meɗen faala ɗon Petit Ba
Petit Ba. Petit Ba Eyi. gasi ala polong heɓay Petit Ba sella jaɓi. Ok, sella je. Ok, joni comme no ɓe inita honto ɗowanoɗen yaade ko haabi fata ko joni par ce que fendo minen faala wadde projet ji ɗi andanda kala mo andanda ko pullo Fouta waɗa nomi wayi nanta pulal moƴƴa manam waɗen organisation ɗi andanda kala pullo Fouta ko wonte e nder aduna walla e nder saare nden min tawtidira min fija min jala hara min wawa andidirde ka eyyi ko noon joni andi nanen haari no woodi ko fewndino ɗen hari min fuɗɗi ko ñaami ɗum minen kadi futti on ɓay andi voilà haali ha yejiti ko wonnode haalde ko donc toujours komin inni ko nanen ɗum ɗo komin woni wadde ɗo fewndo ɗo kon ko tekkere ndenni kono dongal ngal aralli. mais pourquoi pas grand Ibrahima an pay andi jeunesse on fendo no yiɗi football waɗa organisé goɗɗo tournoi non ɗum ɗon fof en aray mon en aray en aray ndaare no organise ɗen ballon en ndaare no organise ɗen ka fotten fijen jallen par ce que hande no woodi ko wanna daarma ko heewi Jama TV ko fi ɗon ko Jama TV woni wadde couvrede ko Jama TV couvrede non sa nani tun télé on men innitirimo Jama TV mo kala ko yi hoore mum nder ton woni ɓayande jeunesse on haara jougol ballon ɓe yiiɗi kadi musique on kadi no woodi kadi ka fewndiɓe donc il faut jippoɗen ka terrain waɗen organiser pijiɗan darma en fotta e jeunesse on fijide maɓɓe jallide maɓɓe andinen ɓe télé on ko télé maɓɓe so yi télé on innirama Jama TV ko fi andingoɓe kala mo wonɗa darma ko pullo Fouta wimami no geɓɓal mum no nder ton donc organisation inchallah en waɗay jour ballon jippoɗen ka terrain kadi yewde maɓɓe kala ko mettiɓe e kala ko ɓe noɓe fewndiri par ce que hande komi haalata nanen kon quoi kala mo yiɗa no yalti no woodi ko yaltimma hande soit a finayi wiyete bimmi tawa a fewtinde e nenema tawa ala mbukun ko jonnamo ɗum noon no waɗa ha yalta fi ɗaɓɓoygol kono wawi jonde Habibou Fata ko ka ala non en jonnayɓe Habibou Fata ko en jonnayɓe Habibou Fata mais ɗum ɗon kadi c'est très important kadi ɗum ɗon laaɓa par ce que jeunesse hewɓe ɗo hande no ɗo ɓe yahay ha ɓe jejjide ko honnum ittiɓe guine addi ɗo te ɗum kadi c'est très important kadi andintinnen ɓe ko honnum ittiɓe guine addi ɓe ɗo par ce que saare no waɗi saare no metti fi seeɗa so ala orientoma a yahay ha majja te mo kala sa yeehi ko mum naafi wondema ko argol ɗo ɗaɓɓa rewɓe walla goɗɗum ngoo donc no woodi ko waɗi ko immima kama adduma e saare goɗɗo goo haɗa koye wakkilo mo kala si yalti ari ɗaɓɓere yo wattan hiila ka mum wooda kadi ko waɗi toon fi janngo par ce que saare no weli ha kono mo ɓeyo bungirka mum donc en yahay kadi ka Mamadou Aliou Diallo okke mo Habibou Fata ko kadi arten ka plateau asma parler kala wonɗo pullo weltike mais tamit damay jaare foofu di gërëm ñi nga xamante ne ñoom ñooy sama mbokku sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi bàyyi xel ci émission yi duñu jóg si di ma envoyé message di ñu ñaanal di ñu encouragé kon dëgg yéen sénégalais yi tubaar fa kàlla macha allah kontaan nañ ci yéen bu baax a baax mënoon ngeen ne déggoo leen li ñuy wax mënoon ngeen ne xamoo leen li ñuy wax mais da ngeen di am mbégte contentement gis suñu jëmma taxaw di ko teglu sans pour autant xam lu ñuy wax te nit moom yaakaar naa bëgg foofu la mën a yem moo tax ma ne man mënatuma leen bëgg parce que lan moo tax parce que li ma leen waroon bëgg yëpp fa la bëgg a yam quoi moo tax mënatuma fa dolli bëgg kon nag kontaan naa ci yéen bu baax a baax di gërëm tamit ñi nga xamante ne ñu ngi nekk ci Facebook bi duñu siyaara won waaɗo wono Mamadou Saliou Diallo kanko kadi no gasta so heeɓi Fodé Baro haray mo weltike ok joni ko ndu waɗon ɓeydantema en ndu joni mayi okken ɓe Fodé Baro après kadi arten ko plateau waaw joni arten ko plateau joni fay ko a waɗi garawa non ko ɗum yehen joni en jetta Fodé Baro tun aren naati ɗen e Fodé Baro hara joni accen kamɓe ɓe waɗo kon par ce que min faala ko bonnude ambiance voilà joni mahin kadi ambiance on toujours ƴetten Fodé Baro okkenɓe kadi arten kadi ko plateau Fodé Baro memminiɗo de Fodé Baro memminiɗo to ɓe ko Facebook kadi ko ɓurtalam welde kamɓe ɓe daaray ɓe commentay par ce que o innete Amadou Ba Gadaya ka kanko womo faala mboma an heɓa e mboma inchallah homno enete ceerno Balde kanko kadi mo faala Alphadio Dar a suusay
parce que menen men hulata inchallah rabbi a heɓay alphajo dar parce que kadi mo daari mo ande an kadi na a hulowo joni kon ɗo waɗama beydintande ok joni haray kala wonɗo ko Facebook inchallah haray weltanama kadi on jarnama parce que min ala joddi mon ko ɗum woni wadde ha émission no welde haray kadi on weltanama on jarnama joni kadi en yahay kadi ke paykun kadi jetten petit ba okkemɓe kadi ke téléspectateur hara nayon duɗɗim par ce que temps on hewti ko gasata voilà joni il faut tamen faala on weltinde ko weltare fulɓe joni en yahay tun jetten petit ba après alten okken o e mboma après jet okken o e alphajo dara go après noon waynodiren hara gasi ka hara fo weltike ka c'est très simple. Merci beaucoup on weltana kala téléspectateur wondo e ndar de émission en ce moment kala ko wonda e nder aduna men weltani kama men weltani ka kadi be andanda hibe ko Facebook parce que ko non ko petit ba en uden ka joni no gasa en jokkindira e Amadou Gadaya parce que ko kadi gila nane mo commentude parce que men weltinama kan kadi ko mboma Hollandi ka joni en yahay kadi yetten mboma kadi après sen wi non jetten Alpha Jodara gorko suusay non
a suusay walla gorko suusay non a suusay rek a suusay wala ɓe noon gorko fof suusa joni sen jetti mboma ha gayni jetti alphajo dara après si ari andi kanko o enni wo fo yo suusu rek o naali gorko suusay par ce que hay debbo kadi no dowa no debbo soit doit ko suusude non il faut debbo no woodi goɗɗi go il faut suusa sa debbo no jogiti noppi modi mum alaji adde défense on no suusi non ɗum ɗo na cuucal kondu no ɗum ɗon ittudu nga cuucal non ɗum ɗo na cuucal ettugol noppi moodi ma jogoɗi ɗum ɗon bo kaye cuucal non kondu no ɗum ɗon ko goɗɗum ngo ko goɗɗum ngo ɗum noon min faala andude sa itti ɗum e cuusal kondu no joni mayin tudu ƴetten mboma ok mo homo enete sa amadou gadaya ba amadou ba gadaya kala no haalida on yahay mais o kala wonɗo gadaya min weltani ko mi no acciti no hakkilla émission somin gayni noon min ara min jetta alphajo dara a suusay walla holay a suusay comme no suusiɗa ni andi fenɗo ya suusi min komi yetta diallo c'est normal fof mi suusa joni yeyen jetten alphajo honno enete sam boma bari Mobe. Sorry for your not to kakan. Mobe. Sorry for your not to kakan. Asika sorry yo, inyama, eminya oda, from no one day. Harebe yejitino kambe. Kobi himbe bembe woni fello de. Harebe yejitino kambe. Kochudi himbe bembe woni lantude. Harebe yejitino kambe. Andirabe wobe gobe woni fiyolude. Harebe yejitino kambe. Irabe wobe gobe woni felude. Hele mi yota onjama. Wali ubale. Tori ko kakang. Imamu kakadudal. Paibe benkalekol. Awalando konet. Kohonu wadi. Bedu dilino leji kale. Lagine sava mal. Woma bari. Élite contre les ennemis de la Guinée. Mon pays, ça va mal. Kotoko Nouadi, Bisikonomi Mali, Aya Ari, Eya Minaji, Aya Ari. Kotoko Nouadi, Angaja Bata Fondu de Egoto. Kotoko Nouadi, Bekambe Yejitino. Be wawi haldude kono be wawata ladinde. Go be halbiko. Ono ko Nouadi, oh Nouadi. Betolan ko Nouadi. La Guinée c'est la famille. Ina Kopul. Mama Linka. Nako Soso. Makotoma. Afrique aidez notre pays. La Guinée ça va mal. Aidez-moi. Kotoko Nouadi. Merci beaucoup mboma a weltanama parce que kala ko yiɗa no yaha ko e hoore jangta kadi mi yi annodiri la paix o weltanama ka andi ko faala ko carrière yo Allah waldane parce que kadi ɗum menen ko ɗum men faala parce que ala soose ala maninka ala pullo fuuta parce que en fof ken gooti sen maayi kadi ko Allah hotirten menen e chrétien ɓe men do Allah ɓinde hakkunde amen ko ɗum waɗi noon mboma a weltanama kala kadi mo andanda ko artiste fi Allah ene la don wata ande différence yagal entre susu et pullo fota parce que il faut comme godun ko en Guinée c'est la fierté guinéenne joni ko do dewtanta men dum ok hare toujours ko dewtugol kadi ka lebuda don tono don parce que andi sa ndari kadi clip makon donc ko woni dénoncer kon c'est très important sengo fulbe ben
e soso ɓen tout ça enen fof koye guiné quoi donc kadi ɓe wattane hela kadi e fi grève ji ɗin padi par ce que ko ɓiɓɓe maɓɓe woni warude ko miñira maɓɓe woni warde ko jaajira maɓɓe woni warde donc haray ɓe wattane hela kadi vraiment e goɗɗi goo par ce que no woodi goɗɗi goo haray labaka hakkude men enen guiné e wattane hela e mum quoi par ce que haray bon joni actuellement ɓe ko Facebook ɗo heɓe ndarude actuellement joni lam faala question mo andanda ɗon pose on parce que fen ɗo heɓe ndarude ɗo heɓe dogude joni son posi question haɗa kamɓe ɓe a heɓay no ɓe jaaboro quoi ɓe Facebook hay son dogali ɓe pose on question joni ƴettuɓe wonɓe ko ligne taw ƴettude natdo ko ligne not ƴettemmo to allo assalamu aleykum waleykum salam walla noddon depuis Sileti depuis Sileti Sileti fronde Gambie Sileti honto sellari noon ko Ibrahima ko Sileti fronde Gambie mangene woto Gambie fronde ye ko Gambie woni noddirde ko Gambie wonɗa e noddude nam awa fi Gambie ko dow fi mon kadi ko dow nani onon kadi on weltana haray ko honno makete ɗon ko Ibrahima awa ko tokorama wonɗa e woldude ɗo da Ibrahima paƴƴum telmile ñaabeeli yeyiɗi ɗon telmile ñaabeeli telmile ñaabeeli woni ka mon no laaɓi on weltanamo waraylan wettani mission mola wettori o moƴƴa haray ko honto woni noddude e Gambie min ko Sileti woni Casamance Sileti ok joni haray ko homɓe wonɗo e weltinde ɗon na haray ko homɓe wonɗo e weltinde ɗon ka jemmo ɗo yo weltade kadi o toon o jawoto question joni mo question taw haro fof daroɗa allo oui wimi nam ko homɓe wonɗo e weltinde ɗon min ara ka question kadi haray meɗani popparet allo dogi andi ko ɓe woni nodde ɗon noon tun no woɗɗi seeɗa ko ɗum waɗi haray Gambie jaka ɗon dara depuis Gambie non ko noon jaka on heeɓi mbuudi joni allahu akbar no gasam hokkarayma joni posé question on taw joni andi question meɗen landi ko honno guite wolite e pulal manam ko honno guite wolirte e pulal ɓeɓe anda ko ndu woni guite ko ɗum ɗo woni guite ko honno woni guite ko honno haalirte guite e pulal par ce que ɓawɗo ɓe innata israɓe ma innata guite israɓe ma no woodi no haalirta no woodi kadi no innirte koyngal par ce que isiraɓe ma si heeli ata innan si koyngal molngal no jasude ka ɗum na teddungal joni noon pour teddingol isiraɓe ma e teddingol kala mo andanda no wontirma jetteɓe ko ligne assalamu aleykum aɗa mi arta mo ɗon question allo oui aɗa mi arta mo wi ɗon question o gonɗum wimi question meɗen landi nam ko honno guite wolirte e pulal hara na guite wonno guite wiyte pular eyyi ɗon haray waɗa ñette joni go ar awa wiimi nam ko honno kadi koyɗe wolite e pulal ko teppe a gasi a ko teppe wolɗa ka min de mi sikki ko ɗum haray gasi ala probléme joni émission ɗo laldude e famude anga gañi ke anga jetti pe a hono yetteɗa Ibrahima hono yetteɗa ko ba an kañ ka yette ba ko na anduno ɗum ka yette ba joni anga gañi ka émission inoɗa koyde ko nenite e pulal teppe o sa nani gorko suusay ko ɗum ɗo an jaka ɗo ɓuri lan suusude reedu joni ala feere an de suusi fiyatude israɓe ba innan si teppe mon no jasude non franchement an fima ko dow ko a weltanama onon ɓe telimile ɓen an a hetini yette ba ɓen allahu akbar an yette ba fendo o fof change woni yette diallo yo awlanni aw salla jaabi joni c'est réponse o ari mais haalante ay an haysi ko vocal wasta mi waɗande joni weltana joni koto Ibrahima arte question no woni won ɓendade joni fi Gambie fof weltanama kala wontirɗo e Gambie fen ɗo no darɗo émission hara mi weltanama aray baflo to woni baflo to ɗon kadi koye Gambie bokki no woodi ɗon kadi keɓente ɗon nema ɗon kadi kamɓe kadi ɓe weltanama e quartier goto inte ɗon kadi Colobane haray kadi kamɓe kadi ɓe weltanama foti kamɓe Gambia man haray woodi goɗɗo natde ko ligne ƴettemo kadi naate allo salaamaaleykum waaleykum salam
ara mera artu tan mo kadi awa haray ko hombe kadi wala non ajal yan ko no nodduno ara mera don kito ko dari ko honno makete do men ko honno annintine men inde den ko honno inete do e ko honto on do noddude ɓen ɗon ɓe dogi joni question ko ɓen woni landade ko honno guite inirte e pulal kono guite haalirte e pulal son gayni ɗum ɗon si tawi ɗon andi ɗon wawi noddude e 78 116 82 38 walla kadi ko honno koyngal innirte e pulal ndara question ji ɗi no waɗi simple comme bonjour non kono no gasano omo gambi on o torwide par ce que kanko waɗi nilan ɗo mi kenguitiɗo e hoore yimɓe koyo accam men hakke par ce que minen kadi komin simple yimɓe ka min waɗa erreur min sago amen koyon weltino par ce que ko haali ɗon ko no dépasseri on noon ko noon dépassirimi koyon accam men hakke kono weltana kala wonɗo gambi e kala wonɗo telimile ka o weltanama joni yehen jetten alphajo daro a suusay par ce que mi oko oɗo par ce que oko no suusiredu mi hokkima alphajo daro mi okkoɗo ceerno balde ko Facebook depuis Maroc a weltanama ceerno balde merci beaucoup yehen jetten alpha si tawi moduma no yiɗuma o piyatama koto Ibrahima no laabi post ɓe ko Facebook franchement ɓe weltike ko ɗum ɗon min falno ɓay Ibrahima lo coko hari kanko kadi mon darude kono kanko kadi tawi o memminike wo ok je veux Ousmane Paykun diyanamo joni a heɓay Ousmane Paykun par ce que hewti noon ko men wayno ndeɗam par ce que ko weeli warata kono si ɓurtali ka kono alphajo dara haali haala welkono wo sa nani Iblis ala tokora ko ɓay inde nden kono yo Allah moƴƴi men inde amin Allah e moƴƴi men inde kono o wonde gambi on o weltanama par ce que on ɗon o itti SRS émission franchement mi weltanike mo par ce que question c'est très simple ko honno innirte guite e pulal e honno kadi haalirte koyngal e pulal par ce que kala ko yiɗa no waɗi andi porto kadi no jogui par exemple vous voyez et tutoyer si tawi ko woɓɓe ɓe ina vous sika amɓe ina toi pullo kadi no ari addi ɗum ɗon onon no jogui onon no woodi guite mon no woodi kadi goɗɗum mon ala ko noon woniri quoi joni noon question ko ɗum ɗon ko honno haalirte guite e pulal e koyngal e pulal numéro ko 78 116 82 38 xam naa sénégalais yeneen ñuy seetaan yaa ngi naan ñu lu ñuy wax du chinois de pël Fuuta yu leer nañ la xam naa ne leeru si pël Fuuta parce que xaw nañ dese dégg rek mais macha allah gars yi ñu koy béggee kon dëkk ki nga xamante ne nii mooy Ibrahima Balde ki ñu mayoon kii nii niñ koy waxee alphajo dara o weltike vraiment wo c'est moi qui viens de vous appeler depuis Gambie jaka Ibrahima lo soko ko kanko no ina ɗo jonkoyngal nga a weltanama wo kanko ko ɗo fala Ousmane Paykun diyanamo a weltanama moƴƴa noon joni ko honto yaten ok nane ngay ni joni alphajo dara vraiment anani kadi mo yewto ɗon yewtere man narma tuusima seeɗa quoi enen dey en guila mandiɗen en nanali goɗɗo taw goɗɗo ninete Iblisa e heege kadi ko hami anda hami gayn émission noon simi yewtude e heega par ce que heega watala accude mi waɗa émission normal heega kadi ko heege e Iblisa ɗum ɗon haɗen yaltaw togora mum min de min ta ɗum ɓiɗo ande Allah ya initi ɓiɗɗoma Iblis moni mi anda ɓeɓe telimile kono noon andi ɓeɓe telimile ɓe isumu ho Iblisa ɓe watta ɗum ɗum nanta ɗum isumu fo mi anda e heege ɓeɓe ɗelal ɗum taw yo Allah dandu men joni haray ɓe gamɓe ɓe weltanama kadi fota joni e yahay kadi Ibrahima lo coko ko on wonno noddude gam landude kadi no woodi landude kadi Ousmane Paykun Ousmane Paykun par ce que o c'est ma maman de Sellou Balde merci grand ok ko Mamoudou Ba weltana wo c'est ma maman de Sellou Balde merci grand joni a weltanama Mamoudou Ba joni noon andi sen jokki ko weeli warata kono si ɓurtali par ce que sen ɓurtini tun no gasa kadi e naatay kan dewaka natude andi ko no watten joni mo Ousmane Paykun diyanamo si tawi no woodi haare no woodi woodi ɗo ala ko ala woodi ɗo ko inte Jama TV voilà ko ɗo inete Jama TV sen jonnimo Ousmane Paykun joni sen arti jonniren réponse o sen jonnine réponse o waynodiren noon ha dimanche arti o takadi lam faala ɗo e dimanche arti o daren kadi ko honɗum ɓeydeten siko takku e siko futti e nder émission kala ko annanda welnay ka en heeɓi takku joni ko ojjindi wonɗe ɗaɓɓoyde ɗaɓɓoyte kendaje ɗen aren waɗende no duwa waɗirede ɗon ha hewten ka sawgol ɗe unen arten noon ɗi wona ojji sella jebi ɓeyden ka takku ɓay andi futti par ce que ojji kadi yata acca ɗum ɗo honende tan ŋiñe
anani ko dum ɓe kadi yata acca nebbanture ko ɗum waɗi nebbanture yata acca takure ha ko ɗum inete futti voilà joni yeyen jetten Ousmane Paykum diyanamo après arte noon haalen réponse on après noon wawden waynade ha e dimanche Salla Diaby okay. hakken kam men welduno ndesan yimɓe mi daro wo ko yimɓe men ɗuuɗi wo o jaɓɓomo yimɓe men sikka o feyti hakken ko men yiiduno ndeysan jaka noon e wayimude koy min la wayimude sa mi yimali ha joni ko ɓay tun komi oustaz yagal min komi jannata peko koy ko qur'ana kono sina ɗum hareno fendol na yimude pooɗa machallah joni noon hewti ko wayne nder ten par ce que ɓe inni ko weeli warata kono si ɗuɗali mi andi on weltike hannde menen kadi min weltike franchement par ce que ndak des fois émission ji ne woodi no andanta des fois wona en bonne humeur des fois wonta à l'aise hara stress no jokkima des fois ɗa ara hara ɗa weela des fois ara hara ala mbuudi sans dépendal des fois ara hara da haɓe woɓɓe kono noon Allah walli men hannde machallah stress on iwi no gasa noon har yimɓe no woodi moniɓe par ce que des fois andi yimɓe fof na goto woɓɓe monoto woɓɓe welto kala ko yiɗa maayi o kala ko yiɗa tewi woodi ko maayi waɗi goɗɗo taw naɗɗo ko jeteɓe allo salamu aleykum waleykum salam allo min darden ɗo an direct walla mon nde laɓama kay yonka télé direct de yonka direct yon wawi towde konngol ngol seeɗa e haalnoon min ko honto wonɗo e noddude e ko honno makete ɗon yini golle mon ɗe ɗo kay minen darde ɗo no laaba moƴƴa noon awa albarka on jarama on weltanama awa inde nden ko honno Mamadou Diallo yo nodde honto jooɗiɗo région Tamba Occari eyi yon jooɗi région Tamba
no wadde nguleni ara ɓe Tamba weltanama Oh. on woɗɗodira toon e Gulumbu ka Ayo. jo Gulumbu ara Tamba fo weltanama no waɗɗon toon e ngulen ndin Ko Gudiri yalla Gudiri. Gudiri Kidiri. Gudiri on weltanama foti haray on nani question on nani question ko meɗen landi ɗo no woodi ɗo komin landi e pulal ko honno gite wolite e pulal gite eyyi pourtant tante tum miijite tum no wawi haalde tum haɗa o andi de miɗa wawi pularde kono haale tum kono woni hakkille mum haale hala noon na yennode ɓurɗo seeɗa haɗa mini wawa haalde no fendo ni awa joni kadi minen landi ɓay ɗum ɗum fuuti ke on minen landi on kadi ko honno koyɗe wolite e pulal harana koyɗe koyɗe eyyi seppir ɗum ese wona ɗum ɓennata yaɓɓirde la ilaha illallah mamadou rasulullah on ɗum woni yaɓɓirde e nder aduna ko yaɓɓirɗirde ka mi wawali andude ɗon de joni a andi alu joni a ɓurtima mbaƴƴinde ko ɗum woni yaɓɓirde mi sikka ko ɗum woni koyɗe joni a majjinimi joni kadi mi waɗi obligé e landogol kadi a téléspectateur ɓe ko ɗum woni yaɓɓirde onon kadi kala andude won ɗum woni yaɓɓirde yo addi yo noddude o haalde ɓe fi Allah nela ɗon haɗa natum hono enete na hoyre jaka mi nanta pulal min nangol angale no ɓuri lan yombande yaɓɓirde jaka no e pulal kadi no andi mo ɓe no nanirta pulal ngal woɓɓe goo ko yaɓɓirde andane ko ɗo kadi ari ɗo yiɗɗi wo ko teppe omo gabbi woko teppe en tout cas dal jaka pulal no majjude de joni fo mum on nana e réponse on si neɓi sa émission no gasude nani voilà awa haray ɗon meɗen heeɗi voilà harayɓe Tambacounda fof weltanama ha ɗo e Gudiri Gulumbu fof on weltanama Koccari menen Koccari men jooɗi Koccari awa Koccari fimon ko dow min welti ko nani Amadou Diallo kadi no holla kanko kadi mo welti ko Facebook Amadou Diallo kadi weltanama vous êtes les meilleurs jaka koye ka meilleur franchement je suis très content fier de vous bébé Facebook ɓe weltike ok kanko de weltanama foti e kala wonɗo o weltike jango jaka mo heeɓi défense jango ɓe weltike de la ilaha illallah Amadou Diallo weltanama joni andi ko noon mi faala nam ɓayɗen faala ɓurtinde tak haala no muusi des fois haala faala yimɓe ɓe yo welto haɗa koye mone ɓe iwata par ce que des fois a haala tun kono andata ko nu haalata par ce que des fois aɗa wawi yaade ha wona à l'aise par ce que des fois haala ka nanta no wawi ɓoylade haala sikka ko noon haɗa no ɓoyli par ce que des fois aɗa wawi landade e seraɓe ma si guita mabɓe no jasude haɗa ɗon a ɓoyli haala kan ko gonga andi par ce que jettano intention pour ɓoylugol haala kan ko woni tun a anda kono émission guila men fuɗɗi mi anda 1h30 men waɗi mi anda kala ko men haali eno men jooɗori eno men comporti kala ko andanda tun no dérange meɗen tori yon yaafumi par ce que minen kadi komin bani adama min juumay min faljay si tawi no faljuɗo o ɓe Allah waramo mi sikka sen fewta ɗo han fen ɗo hewɓe ma no sugu amen fof ala wuro par ce que Allah ene alama faljata kanko tun woni mi faljata joni noon komi faala kono joni men réponse on waynodiren ha dimanche joni noon ɗo e dimanche arrêté o no min adday surprise de andanda émission kala wonɗo e par ce que ande feppodira e journée tabaski on joni kala ko andanda weltineɓe tun mi addana joni ko ɗum woni réponse on ko honno haalirte koyngal e pulal par ce que min ko koyngal mi andi joni ala probléme haray kadi joni en weltiniki kala wonnoɗo e darde télé on fenɗo Jama TV émission weltare fulɓe haray ko toujours ko miñam woni ɗon kon ko yahowo feggoto ko wowlowo faljata te komin bani adama tun kadi te toujours komin haalanta on kon na mbawde amen joɗɗini men ɗo ko ndaadugol ko honno men etoto fino men weltina ɗon ko ɗum joɗɗini men ɗo haɗa kala ko andanɗa mo on daari on tawi vraiment ɗum ɗon no aali miɗen tori on yaafoyo ko en andu ko miñiraɓe mon ko paykoye mon ko boboye woni daarude ko honno guerdata ha welta ɗum boboye no ko men boboye dengalaji ɗiɗi no ko noon wawate wowlirde andi mo kala no woodi ko hecci no ko moko ba e bobo
wimi mo kala no wodi ko hecci ana si heccu no wodi duudade joni haray boy vraiment on fo on weltanama on jarnama kala wonnoɗo e darde téléon e kala ƴettuɗo mbukum mum naati ƴetti noddi acciti fof ko jogui noon noddi yewtide amen e haray on weltanama on jarnama woni ɓe onno de e Gambi e Tamba e Gulumbu e Aslem Guédiawaye Colobane fof kala Yeumbeul Boune e Wakam ɗo e wonɓe kadi Maroc ɓen wonnoɓe darde ɓen kamɓe kadi ɓe weltanama e wonɓe ka Facebook ɓen kamɓe kadi wonɓe wadde commentaire mabɓe ɗen vraiment haare onon kadi on weltanama on jarnama haara men ala joddi mum kala ko yiɗon ga ko anduɗa no metti on haara meɗen tori on yaafuye joni haara men jonna on kadi ɗo emen jonnon kadi rendez-vous e dimanche arawo ɗo inchallah hara min jonnoyon réponse on inchallah kadi arten joni haray koyɗo no inna kala min goy mi anda lan hawji ko ne koyɗo innete joni mi accimi acca anglais haalnaɓe min mi anda koy ko non andi émission hande min mi ɗowtete to ɗum woni ɓay on on yaltindi moko ba ɓe joni minen haare miɗo ɗowtude mo ɗum onon pay kay ɗum kadi na respect an jetta moko ba jonnaɓe amina moko ba ko ɗum waɗi min joni haalniɓe ko honno koyɗe wolite e pulal arten kadi ka gite non ɗum ɗo men mi haalane on ɗum ɗo men wonte reeɓa par ce que mi anda no wolu tum wolame tum Allah ene la ɗon haale mi anda joni ko no koyɗe innete e pula joni koyɗe noyne tundawal ko noon koyɗe innete e pulal mais si on tigi falji haray no hurmi de non ɓe faljita allahu akbar na yino woɓɓe no faljuno yahugol darugo Israel maɓɓe falno innede tundawal ɓe faljuno Allah joni koyɗe ko tundawal wiyete e pulal tundawal kono sa teddina e moko ba aynata no koyngal mongal no aynata no koyngal mum waɗi walla koyɗe mon ɗen waɗi no tundeje no tundaji mon ɗen wayi ko noon e pulal wooli e koyɗe e pulal joni kadi guite kadi no wowle guite no wole guite ɗen kadi no wowle kolongaje par ce que woɓɓe no inna gueece par ce que kolongaje no wawi wonde kadi gondi no kolongaje wata wonde gonɗi no wawi wonde gonɗi kono so inni o wulli o biiri kolongaje na guite ɗen o biiri ko gondi ɗin o biiri ka ala joni aray guite ko noon wowlirte no woodi woɓɓe innata gueece woɓɓe inna honede kolongaje donc haray ɗin ɗo moji kadi c'est très important kadi yaltinen ɗi son woɓɓe go kadi so tawi no woodi no andiri nokku goo hara natelen ɗon ɗum kadi har yimɓeɗen tuuɗi noppi wolneme par ce que pulal no yaaji par ce que koɓe waɗi kon par ce que ɗi question ji ɗo franchement min weltonto téléspectateur o noddunoɗo no inne Amadou Barry mo hoddi depuis Aslem ko kanko jonni men question on nodday onon kadi par ce que Amadou Barry kanko noddi men jonni men question joni onon kadi son faala kadi inchallahu rabbi min weltano waɗe ko Amadou Barry waɗi kon depuis Aslem o weltanama ko kanko noddi e émission o nodday ko 78 116 82 38 jonniron question jonniron réponse on inchallahu rabbi si tawi émission gasi mais haali réponse on inchallahu rabbi min haala inde mon ne wono mi haalani Amadou Barry depuis Aslem o weltanama ka ok joni haray toujours ko noon kadi e jonneɓe tun rendez-vous e dimanche arawo ɗo inchallah ko tabaski haray ko tabaski kadi min arday kadi e hoore baali min arday e hoore baali e koyɗe ɗe si Allah jaaɓi par ce que il faut waɗen spécial seeɗa kadi e tabaski on daren kala ko pullo Fouta woni honno woni fewdori e nder saare nden kono woni heɓirde sino muusi par ce que ko en duwa wallidirde par ce que mo ɓeysi walli mo andanda mo ɓuuri mo ɗole no gasa tampere duurata non ko noon il faut jippoɗen ka terrain kadi yahen yewtiden e teelaɓɓen yewtiden kadi e ñowoɓɓen e femboɓɓen par ce que ko événement wola événement tabaski ɗum hari femboɓɓen e teelaɓɓen mo beehi hen hoore mum est ce que no woori noon ko ɗum woni ha joni assalamu aleykum aleykum salam on jarama de mala toon alhamdulillah mimi falno jaɓat réponse o gono image tela men gomi renaɗo ko fifiyata goɗɗon wonde sono wadde émission nam yon filliton numéro ji ɗi manam min mi falnodude miɗo andi ko kolongaji mi andi ko tundaji kono ɓay landam yimɓe jaama mi falno jaɓade mi tantiɗo ha kono mi anda numéro ngari awa on yafata haaray ko honno makete ɗum sino wadde émission on sa o filtoto numéro woɓɓe hara image ɗin laaɓa woɓɓe hara wata ande no windori ɓe capitay ɗon andi ko nawata eyyi a nodda e numéro ɓe jonnama numéro
mi yettimo joni ka fen ɗo kono ha jomumen émission ala no crypte quoi kono mi nande hito mi ɗo heeɗi émission kono mi waɓata no mi noddira mi répondre quoi Ibrahima Bala Grand Dakar won buuma pita kadi ko Grand Dakar won ɗon no yurmi accanemen hakkille aray minen toruñ yaafoy ko yaafo men ok minen kadi sigo sago amen kala ko wonɗo e darde téléon on yiyata toon ko metti on ɗon metta ko mi heɓa ko mentirmi ko tan heɓa numéro mi wawi répondre ko so répondre mi andimo hadi kono tawi mi heɓano mi noddira mi yaɗo ha joni no crypte minen joni na ko lawoto par ce que men fendo min emono men dogal joni inchallahu rabbi na ɗon hooli noon wawi question ji na wawi question ji ɗon wawi réponse ji joni komin toroɗo min so wadde émission o reporta o renno répété numéro rek mana woro numéro mo fala noddu wiya ko ni noddirta hara mo reyna walla mo ala émission o ara wawa andude aw salla jabi joni merci beaucoup ok merci beaucoup Gasi joni ala dande réponse ɗi ta joni ko honno noppi innete e pulal honnon ni noppi non ko lande ɗiɗi waɗano hannde ko fi an kadi andi hannde mi wullay mone an innade andi réponse ji ɗe question ji ɗin mi haali koyngal e guite a fuɗɗike kasude joni mi innima ko noon noppi innete noɓɓe e guite woɗɗodira hono noppi innete sa nani après demain ko angal tissude haalu joni no heeɗima naɗo hooli danani pulal tun ɗam mettina fi a jabaki réponse ji ɗin haraɓe haalanma réponse ji joni haalanmen ko noon noppi innete joni mi réponde ka émission direct nande waɗɗomo wo ko nde landetede so yahi landi sa landike aɗa wela ɗo allah min dal mi andi koye ɗe noppi joni noppi ko wonno noppi innete noppi on ɗum noppi ko seppirte awa noppi ko seppirte kay mi soɓɓi jaaboy to wiimi innumo hannde ko koyɗe landa ko no wiyete e guite ka non na aɗa foti kaale o wasi kanko kala ko fosa anda noppi ko seppirte watta combat on ka télé are on ka watte ka are on ka télévision awa salla jaɓi joni o weltanama joni naɗa andi dimanche arte o inchallahu rabbi e 21 heures ok inchallahu rabbi mi addante question mo andanda haɗa préparano to tak nani ok merci beaucoup a weltanama quoi par ce que franchement parlé a waɗi geste laɓaɗo na menen jonnuma soduda crédit ta kadi na menen wonda e gollende kono a jetti tama a daari na fiɗama meɗen wawi woni wadde a weltanama quoi franchement parlé ok merci beaucoup ok haray kanko kadi vraiment o weltanama foti ko seeɗa e lay mum haray kadi ko ni e faalere nden koni faade wo noppi on ɗum noppi alasina ɗum noppi donc ko yaltingol mo e koye toujours ko anndanɗa harma koye fuɗɗike mulude yaltinen yewtide e maɓɓe hara enen fof noon yen fota ka télé ɗo enen fof hay minen jooɗiɓe ɗo ɓen min jooɗi sa wattani ila première émission sa daari e deuxième émission sa daari pulal amen ngal au fur et à mesure meɗen yalde no arde seeɗa ko noon enen hoore men en jangga woni mo anndanɗa si yimo ɗo ni jako o mi yeyno mi sikka ko sénégalais jako mo wawi pulal so hertayno haalugol pulal o haala pulal min waɗuno mi wawi mo yilan kadi lan haala pulal ene franchement parlé kanko kadi wona e fiyete o haala pulal joni noon ko ɗum waɗi menen wona émission na fiɗema meɗen nani joni noon mbay oɗo men landikamo noppi o hésiti haare buy e mabɓe andano kono noon innete noppi wonno hara noppi no ɗuuɗi façon ko ɗum waɗi so landi ko noppi hoddo kono waɗi minimo noppi wawa o gandega no woni noppi de annanda en seppiray vraiment haray sen jokkiɗo e watano jetteɓe wonɓe kala kono wimi enen ko auditeur ɓe joɗɗinen ɗo ƴettenɓe tum ɓay kamɓe fenɗo ɓe welti yaad seppide e maɓɓe assalamu aleykum waleykum salam on jarama on foya daga jam tun haray ko wonɓe ko Jaaray Bari on to wonɗe noddude Medina a fi maɓɓe ko dow allo nam allo oui meɗen jentima Jaaray Bari allo Jaaray ndeysaan allo on ɗoyte télé on seeɗa jentore ɗon téléphone on nani yewten famodiren ko fenɗo ko télé on woni jentade quoi joni o fala nande ko ɗum woni haalde o feññi télé allo wimi allo Jaaray wimi ɗoytu télé on seeɗa famodiren jentoroɗa ka téléphone wimi aɗoyte télé on seeɗa famodiren allo mi ɗoyti voilà Jaaray Bari
naw jaram no way no marsude jantu on nani question awa joni ko honno koyɗe winnite e pulal e gite on tay gine wimi ko labe wimi min ko labe wimi ya jenti mais yenni ko honno gite wolite e pulal gite eyyi kolongaji awa joni fade landitimo o tindina landitimo ko honno inite e pulal honno gite ko honno inite gite e pulal kolongaji ayo yejiti o tindina awa joni ko honno kadi koyɗe inite e pulal ay no woni wonde mo tindinde tundaje joni andi ko no min simi posi ma question are tun jaboda ka hara na fado ha betindina ma ka joni ko honno innirte noppi e pulal noppi nde mi anda awa jarama joni ha boto e dimanche arite o mi addante Salla Jabi min ni nam taganela son oya ba pare si non si coupon ba pare so taganela son hombo falda son hombo falda jewaɗa maga o wonta junkumi buusanimo ay min lam buusani ɗo jiwum mi anda noon siko min komi yimi kon on yimo ɗo ɗon junkum buusanimo ko honno innite walla a andalimo honku wimi somo falɗa on yeyi landuɗa ko honno wiyete meɗen jooɗi mi habbi ma ha ɗo e minute ara haalnami ko honno wiyete min taganamama nani hombo honno inete o joni ko hombo son hombo falɗa junkum buusanimo junkum buusanimo o woye ko noon yoɓa ɗum nani an hanaɗo fenɗo no woni mo buusanda ko ɗum waɗi ko kanko e téléphone balɗe muno ina komi yiɗi ko min ɗo mi accirata min faami ko téléphone ka o woye ko je waɗa maga on ko noon komi yiɗi kon min ɗo nano yimiri na on ɗo komi yiɗi wonnela aysa kirdi e simo welan mi on simo welan jakkamil ko on noon welan mi martaremo simo welan mi min faami ko on noon ka gasi mi waɗante sino welan on ka lahabbi nan a heɓay joni habbo naɓoɗa da jogui ɗon booliwal na da jogui ɗon booliwal mi jonne naɓoɗa da jogui ɗon booliwal mi jonne so naɓoɗa mi joguitaji booliwal ndaaru ko tuɗa awa mi waɗane naɓoɗa son awa dimanche prochaine nan awa Salla Jabi joni ara lerden lahabbi noon joni son o awa ara joni Salla Jabi eyyi kono Ibrahima joni noon en waynodire par ce que joni noon jemmini ta kadi no woodi goɗɗi goɗe anndanɗa ɗen duwa waɗoyde ta kadi no woodi ɓe anndanɗa kadi programme maɓɓe naatay taɓe faala yaade waalogol kono ɓe faltaka waalade fandema émission no dogude joni noon kono watten joni en yahay accidemmo e Aissa Kindiya omo tori on siɗa welanmi par ce que kanko kadi o mettatami himo wela men joni remɓe rendez vous jusqu'à dimanche prochain joni noon kala anndanɗa ko tailleur walla a fembay walla kala ko anndanɗa no yaada e événement e tabaski on ɗo wawi noddude ko service commercial 78 116 82 38 joni sa noddi ɗon inchallahu rabbi Jama TV déplace to aran ha ko ma ƴettama wat pour ɓe heɓanoɓe hollitirema e dimanche prochain joni noon ko onon duwa noddude ka joni noon nodde onon si tawi kon tailleur so femboɓe kala ko anndanɗa dal on waɗay yoro a weltanama quoi a weltanama joni noon koɗo honno ɓeytoɗa ɗon jehen hakkille yaako woɗɗi hakkille yaako waɗde joni are toujours ko yoɗɗa ko inchallah are ko toujours ko noon e femboɓeɓen telaɓeɓen haray kamɓe kadi toujours yoɓe noddu ko émission ɓe haalɓe ko honno ɓe faalira émission waɗanen par ce que yandi femɗo koye période maɓɓe koye période maɓɓe men woni soɓe faala men déplace to Jama TV non en yahay ka femboɓe numéro comme no ko 78 116 82 38 joni winde noon 78 116 82 38 son
on yawe noon noddude goy woto heew so noddi noon min jetta programme men dal ko ndetuma min arata min couvrir min holla ko wonde wadde kon si ɗon faala haalde situation mo e télé on hatta haalon kala ko andanda on ɗon faala feƴƴinde tun inchallahu rabbi kala ko wontir noon dok e nder Dakar ka no wawi wonde ha ko noon fenɗo ɓayandi télé on ko kamɓe min joɗinɗen ɗo woni kala ka koɓe wontiri en yahay jippoɗen ka terrain yewtude e maɓɓe par ce que télé on ko kamɓe jeeyi donc haray mo kala dal yo innu télé on ko kañum jeeyi woni teelaɓe fof mum daɓa haray fenɗo ko période mon min yahay min jippo ka terrain min yewtude e mon fi ko honnu est ce que événement hari hanki nun e hande siko gotum woodi kadi nadduga ligne ani o sigarantu allo 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 on jarama on jarama de ala toon jam tug alhamdulillah allo o ko onon woni ko émission Jama TV ko ɗon yeɗo ka Jama TV direct kay ok on weltanama onon kadi weltanama haɗa ko homɓe ko Diallo Ibrahima fima ko dow ko on to wonɗo e noddude elan ville ko wen to Sandaga ɗon Sandaga lan andi ɗon fi Sandaga ko dow aray question ji mondi no hecci men seeɗa kono dimanche ɓayi ɗon programme dimanche prochaine min gandi min participe e émission on si Allah jaaɓi ala probléme en tout cas haɗay ko fi sa yi meɗen jooɗi ɗo meɗa ɗi question ji pulal nam ala ko ɓuri risude pulal non kay te en duwaka accude nonde haaloye goo eyo mohoye goo no fuuto en donc il faut ndaren no jirguitilen no ittiren koye koye ley eyo artiren waɗen koye dow parce que pulal no pulal kenen tun Allah okki eyi pulal pihum gotum kun jogo indele tati ha nayyi nam joni noon sa heewi ka jamono fewndi ɗo eyo fayda en général sugu amen fof haray ko mohum gotum kun tumi gandi eyi ɗe indele tati walla nayyi ɗinin fof haray min anda eyo donc haray dimanche kadi inchallah so min arti min adday kadi question ji gonɗi anda darma koye pulal fof mum koye nder pulal woni nam yewtiden kadi faminen jeunesse on par ce que ɗum ɗon kadi haray c'est très important par ce que haalaka en duwaka accude ka mula haray onon kadi on weltanama foto on jarnama minen noon image mongo meɗen perdi mo ɗo hannde hanki fo wari meɗen ɗumanni mon nice mais hannde on image o meɗen perdi mo complètement woni Sandaga eyi gasi mi watna hiila e mum inchallah par ce que technicien ɓe toujours ɓe mum si Allah jaaɓi d' accord haray kala ko anndanɗarma no dérange on ka télé hara meɗen tori on yaafoyo haray toujours inchallahu rabbi meɗen jogui ɓe anndanɗarma eɓe ka nder télé ga ɓe wattana hiile mum moƴƴa haray kala ko wontirɗo e nder aduna on si Allah jaaɓi on heɓay image on no laaɓiri d' accord par ce que ko probléme de technique de tout inchallah kono min wattana hiile mum si Allah jaaɓi ok inchallah ok on jarama foti wa Sandaga fof weltanama ok merci beaucoup eyi aray ko son goto mi faala on hokkan ɗon awa woni hombo son waɗa diggame o waɗa diggame eyi gasi ala problème heɓay mo nani eyi ok si Allah jaaɓi merci beaucoup ok merci beaucoup joni noon ala ko dewte joni en yahay tun jetten Aissa Kindiya joni ɓe rendez-vous joni ko c'est tous les dimanches joni ɗo ya yaade kadi il faut wayno sénégalais ɓen kadi andi ɓay haray nanden haalde kadi nafuɓe ɗum wonno e jentade e darde kadi il faut kadi yewtiden kadi e sénégalais ɓen par ce que comme niñ koy waxe rek télé bi télé ñëpp la télé bi nekkul Pël Fuuta rek moo ko moom nekkul njaago rek nekkul joolaa rek nekkul képp ku ko xamante ne nit ku ñuul la africain nga télé bi yaa ko moom donc fii boo leen xoolee fii presque xeet yëpp ñu ngi fi sénégalais yaa ngi fii guinéen yaa ngi fii susu yaa ngi fii ñëpp ngi fii
donc télé bi pour ñëpp la donc ñu ngi kontaan bu baax a baax si suñu mbokk Sénégal yi doon bàyyi xel si émission bi nii donte déggu leen li ñuy wax mais yéen a ngi suivre émission bi di participer di xam nga jàppale télé bi et tout ça donc ñu ngi leen di remercier bu baax yéen tamit yéen suñu mbokk sénégalais donc di nuyu suñu maman bu baax boo xamante ne vraiment moom tamit toujours chaque dimanche dafa naan daf ñuy bàyyi xel bu baax a baax mooy maman Ferna ak borom këram Père Koli donc ak waa gàlle bi yëpp am na ko dugg si ligne bi de allo allo oui salaamaaleykum waaleykum salaam ko kattere ɗo mi fala noddude ko min ceerno Hamidou Ba Dugu a naati ko nder télé woƴƴa nder tog yo ɗe jang iɗon e jan toon non non a naata ɗum min woni e jang hare minen janga nanen aha ɗo e jang jangoɗo jangno a jabdu alhamdulillah yo ko min ceerno Hamidou Ba ko momi dongol tuuma kajem awa fi dongol tuuma ko dow ɗo heɗiɗi 21 angal wende ɗo a yo woni aɗa no mi salmini on fof moɗo haɗa ko meɗe weltani on awa ko honto wonɗo e noddude fen ɗo ko ri 21 angal wende ɗo mi woni nodde ceerno Hamidou Ba Dugu ɗum ko Medina ka eyyi Medina awa fi Medina ko dow on weltanama eyyi on jarama tele on ala image min ala ide numéro on ko ɗum haɗi ñande haɗi min mbuyno falande kono min yaali numéro ji ɗin ka téléphone a image on no heddi toon seeɗa ka neɗɗo yiyata koye numéro ala yaade numéro haɗa on haala numéro ji ɗi ɓuri men famato gasi ala probléme mi wattana hele mum sella aɗa jawi joni min inchallah min gardi on ha dimanche prochain haɗa ko mbeɗe weltani yo Allah ɓoy noon ha ɓoya juuta toon amin ya rabbi amin onon kadi on weltanama on jawi joni noon won affaire o puɗa ko wonnoon haalude nam wonno minen ɓe jeeyaɓe pita ha dongol tuuma nam question ji goo wonno minen ɓe maali ɓe min certigo o andi minen simin inni ko belerru ɓe maali ɓen inne ɓe gaali ɓen inne kañum ko gueɗen walla laɓe ko gonga e joni hay jume o weltanama nani nam ko ɗum waɗi men inni pulal ngal no yaaji eyo hande somin inni ɗo joni koyngal ko ni wolirte eyi koyngal ko tundaji voilà haray no woodi woɓɓe go kadi andirɓe sengogo ko ɗum waɗi meɗen irta koye pour yen wallin artirde koye dow eyi min mbaɓe ganno ɗo kamɓe ɓe andi fof awa kono joni mam taw mami naata mi salmina o haɗa mi weltike nani gasi on jarama foti hara meɗen hiwro ɗon baben amen kadi moƴƴa inchallah ko daga ɗo mi jibina mawɗi ɗo miɗo ɗo haara mbiɗa waɗi ko wiɗon kadi pour sénégalais ɓe ko haara mbiɗa weltani on ko naati fof taw innu ko pullo tum nani non télé on ko jama tv wiyete ko jama on fof jeeyi haali pulal ɓen kadi no gas on haali ɓen kadi fof ɓe naata hen inchallah on weltanama foti soɓen mani kaɓe fof naatine nder toon fof taw accu hay goto ɗa fof no nder ga fof susu ɓen kisi ɓen toma ɓen guerse ɓen fof no nder ga merci beaucoup ok merci ok merci beaucoup joni yen jetten Aissa Kindiyan ha dimanche prochain ok ala probléme joni jetten Aissa Kindiyan inchallah wayno ɗen ha e dimanche prochain à partir de 21h jusqu'à 22h si Allah jaaɓi haray big up